Kakana makajing alam khamat uba Thomas Pasau working president mentakasi jang kharmi terek Kuala Lingkod aja Pasau kalai banyakan chief executive member KHDC uba penyasing CM banyakan hakabaide bakasil autonomous district Council Regulations and Administration of Land Act aja apway hakaji kran bakila patai kubor uba Thomas Pasau ulaong bakani kaan kan aila dikinong seksyon kajala bakin pedung kerteng ki jaka ki puta jangki hapo ka district council kanang baladaki dan kam hakabayade berkibang jongkiru kan kamsung uba Thomas Pasau ulaong ru bakani kaan ka batai ru syapang ki dor kumno ban pedung kerteng ki kendau ki siap jangki aku lai ki la patai kubor di bade kacingkang supaya ba de kiti kendu ujung ni mentara seni ya CM muka KHDC kedon hakilai teli himat kiba kam kerpang ese kiba kata bet yo ba de ngan subri VP kawai hedin kawai kebeneng kong ni la pensmiau ha CM ha kabai dei bat ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Act arja kuai pi kene ka an ka ailat no ikipai ba menta bakin register ki kendau ki jongki hapo dis council kanoba haba ki don kampat de kini don kampat ka bank ru ka pensuk no kuma kalong menta na maru kane na marjo kane ka an ni sakal ada banuan la kam shwa ba hagi post na menshwa harin nyo post na miyo ikumi kane ka an ka ba ngila pen scam ko mnyong council kalong try ka kendau ka siap yang sosi bakal slam ning so komen bakal awan pada kemau ai buram lu iba selai ba saindur ya ni iba bampu ai war blai ban ai buram lu ya ka KHDC kabla saindur ka ni ka de kane ka ani ka batai sapang kumno ba pin register kendau sia ba dis council ka batai sapang kita ki dor ter kane ngilap pada ngiyo ka bi ka ujor ka complain pada haba ki pai ba ki le ban sim ki kot dan kam mo la da keding di dor bar snong di dor bar right kahima ban wan register pat ada council padan kajing let's say kajing bamyat bed nomor kani ka akhi kala batai ba kahima kanu kala bansim karai kanu kahima kanu ada council kanu kansim kamun suai niksana nuksana kawai nak ikot ki badan kam ya ki pai ba bakin register ya ka jaka ka chongki hapon council ki hap dan yang kata dulur pen scam ke ba hap yo no po ka hima de kani ka ak pada ko ong ba ya ki jaka ki ba hapo 1,000 square feet ban yo ini ka dulur pen scam ka dor kri 8,000 tengka ya ki jaka ki ba hapo ka 1,000 bat ha bo ka 10,000 apa dengan san bach 10,000 kadai lah 1,000 san sepat tengka ter kira don kidor Henry kidon kejing ut pada ba mentah pada la daki paj ba kilik ban pan ya kan ni ka dulur pen scam na kahima pada kasim da kador ka bahe ka khen be da square feet te kan ni ka penjenjar ni sau thu ba ha kapor bam don kan ni ka an kahima ru ko ju register ki jaka tengam tip ba kahima kasim ni kata kador square feet kador ka bahe ban pen register ka jaka ne ban ai tang ni itai dulur pen scam tekajing pensai pada kadang-kadang ba namar ba kan ka an kala don kahima kam don chu kamla chu ban register gi jaka uju ubreu ya ka ju ka jaka wa register himaru register hapo ka dis council ru ka jing lot ka babon telada kadon ka jing jerwat ka jing syak pentut jing syak penuen ke bakum kini lese gi babon gi pajba kini register ro CDC office tika jing wan jong ka an pada kayap no tina kalyang apa dei ba kan ni nak liang jong iba penyat CM ila ong ba kinsa sim kya ba kene kam bat kinse communicate pada bat ki bor bari pai bat penbai ya kane ka jing hurura hindiat bat ka jing ya kan kolong ba siso alor kane ka mat bentok u 8,000 khan real na kapor sakapor daki hotli kisen ngilai kendo ya ki bor jong council banyak keren ya kawai ke bentak ke kerpang bah kum ke council ngata ki pajba press lak ke bor jeni kira kemau bang ka khanam ila juikan bas pangkat sispa arupra 180 rule ban pencai pajba ban stok kai gini ka sispa arupra 80 rule kabadai ka anjo ke council ka keren campang utau boreu
ubodon ya kahok ban tabut dan council kapatai manu bala ban tabut dan council bat hau arja kan re ngilap ondang ngilap puli bai kenekaan ngilap ba lek se kampat biang bat ngilap tho Chinese council bagi dia ban pen scam no ya kenekaan ngiri ban pen scam lagi kentin gi basai ba datang ukasi ubala ban tabut dan council kena bakal numdan kajing ya kajing huri-hura kena bang ini miap ha laladan babu jor sebuah baying kaseriru di kenekaan keberim ansi entip lang pai ba ka ogum no ha kasis pa arfu pra ediru manu bala ban tabut ke batai kumni kenekaan keberim kum bakalong menengkong dei bandai utau Indian citizen kabar udai bandai khat praslem seneng kabalai udai bandon ha pedeng kam met kabakot kabakya ka jengmut kababeng kabasau pada dei bandai utau bureu ubala sya penrem hakaying kaseri lene hakanu gono kaai nakidau ki baper Henry kabasausi kalong hap po jong ata pada kila tho ngan supuli fi kum bakalong kram bangin sulang provided that a person not belonging to the scheduled tribes as specified in Part 12 of the Presidential Order 1950 as amended up to date shall not be entitled to vote hadu ita dan suyaham iba hadin ita pada kentin ke bawan rak kajingma kabaong unless he is a permanent resident of the district kabamun kani kaan kebarem ko ang ba ubam day ukasi Henry uday permanent resident ula ban tabut di hatrai jong kani ka paragraf pada haka section sispa arupra 3 kabatai kamut ayu utau permanent resident haba batai pada ko ang ba unu bureu berasa kadar senam seneng ula day permanent resident ting yu ini kalian ngajongi dadu aja kan real bakal long ka kajing ma ka bakarawa kan ni kajing kang kampat scam ngala ba dong kajing kang kampat don hiru de kan ni kan pensenjor kan wara kajing ma hakipor ki banwan te na kalian ngajongi ngila ya keren bat ke CDC ba penyat si emdram bat ngila ai kajing mut ba ngiri ban amenno ya kan ni dakabab besuk lang iway iklos iba thamai gaban batai bait ba laban the vote hak discount selection udai bandai bait na kajai betre khasi benta pada ka batai sa kamut ayu permanent resident ru ban du no de na kalian kajing dokumen kalau ba hadin bi keren kan slam ba di ba penyai ba ki siam jongi iru iong hi ba kanele se kadai ka bangi dan kamba ka betre betre Lagi song hang ni apa discount sale lagi melak ban pembek ya kan ni kam dan cumut dah de nak kalian ngajongi ila ong ba kinsim kya ba gene bodon kam bat sispa nak sispa persen kan ni ka kadai ka kam ka bala dai ban le no bat nak kalian ngajongi tu malai cumut lang ni ba penyai sa DCA minister ngun si kenduk in sa pha ba ide ban le ya kan ni kam ploy kana ba ka jing min sau kan muat